lakar nawang ngiring sareng mejabat tangan. Sirekeh ade anak lanang ane merasa edop kan tiang tu sing ade ngelahang. Nu bajang sing taen ade ngujang. Nu bajang tu sing ngelah tunangan. Tiang mare duang dah setiban status tiang anak kuliahan. Pidan mulai tiang anak pinggitan. Ane jani tiang muka lowongan anggo ngalih pasangan. Ada minat ngabe surat lamaran. Ne bagus, ne bocok, ne duda masih dadi. Ne jaman, ne jani, ne penting kantong emisi. Dan mulai tiang anak pinggitan. Ane jadi tiang muka lowongan anggo ngalih pasangan. Ada minat ngambil surat lamaran. Ne bagus, ne bocok, ne duda masih dadi. Ne jaman, ne jani, ne penting kantong